Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoat. Tasla shartni olib kirib qo'yamiz, ha? Bo'ldi endi. Aytingizlar, ma'rif bo'lsin, kishini yeyilib qolganday bo'libdi, biroq shunday bo'lsa dag'i xudo xolasa yaxshimidi. Aytingizlar, ma'rif bo'lsin, maşallah qaramizlar. Buna to'qmoqdan kelgan mehmonlarimiz, da'vatchilarimiz yordam qilib o'ta so'lim bo'lib buna yeyilib qoldi, maşallah. Prezidentimizga rahmat. Shunchalik buni aytmayram derdi. Nechtada qatm Qur'onlarda, taravihlarda, qadr tunlarida o'tkazishga ruxsat berganda, maşallah. Qarangizlar. O'shanda hozir Ummul Qur'on Qur'onni niyasi bo'lgan Qur'onning o'sha 114 surani niyasiga qo'yamiz. Shunda Ummul Qur'on Fotiha surasini o'qiymiz. Fotiha surasini sizlar bizga Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan zil mülkü vel melekut. Subhan zil izzat vel azamat. Ol kudret ol kibire vel ceberut. Subhan maliki hayyul lezî la yanamu ve la yamut. Subbuhun kuddusun Rabbena Rabbil melâiketi ve ruh. La ilahe illallah. Subhan zil mülkü vel melekut. Subhan zil izzat vel azamat. Ol kudret ol kibire vel ceberut. Subhan maliki hayyul lezî la yanamu ve la yamut. Subbuhun kuddusun Rabbena Rabbil melâiketi ve ruh. Subhan zil mülkü vel melekut. Subhan zil izzat vel azamat. Ol kudret ol kibire vel ceberut. Subhan maliki hayyul lezî la yanamu ve la yamut. Subbuhun kuddusun Rabbena Rabbil melâiketi ve ruh. Ya Erhamer Rahim, yaratgan Allah'ta mahvoluna olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem salavatı duruklar olsun ki Huda Tebarek ve Teala özünü sevgi bildiren uşundaydı özünü ibadethanasına çakırıp sizi bizler dışı namaz bilen seyrettirat Hudaya Tebarek ve Teala teravih namazlarında adak hüccete Hudaya Teala sizi bizlerden Allah razı olsun. Kimçilik hatalarımızı geçirmesin. Okunan teravih, zikirlerimizi, okunan Kur'anlarımızı kurmaktan, ötkenlerimizi, teyitlerimizi Allah'tan özü mağfiretini, özü kimçilik hatalarımızı geçirgen olsun. Her bir mümin Müslümanın dilindeki bütün yakışıklarını Allah özüne hamrah, yoldaş olsun sana. Zurriyatlarımızdan dağılır, hareketlerimizi yaşadan ilim du, bilim du, akıl du, Allah unutmaran, elsilaran, cahşirattan Allah Teala zurriyatlarımızdan nasip etsin. Çıkarsın Hudaya Teala. Şu ibadetlerimizi Allah berekeli olsun, okumaktan namazlarımız berekeli olsun, ayetler zikirlerimiz berekeli olsun. Bazı Allah güç kuvvet, akıl versin Hudaya Teala. Allah'ın tanımışlarını versin. Bir rahmetike ya. Hürmetli cemaat, o zaman Kur'an'da duasını aldı, sonra dualarına bir taksak kalır aslında söylüyor, taksak olarak bir duası okuyoruz. Ama sizlerden bir adam dua okuyorsa, taksak kalır, muhtemelen dua okuyorsa, zaten onlara dua okuyorsa gibi taksak kalır. Kur'an'da yaşlar bu sonuçları buluyoruz. Görüyoruz. Dua lazım, onun için boşalır. 26 günden beri okunan takım olarak duasını aldı. İmandardan başlayalım. Hadi imanlardan başlayalım. Şu akıllı dualarla olsa gelinir. Yaşlar var da o zaman onun yatırımlara siz biliyorsun kadınlara kazandığı gün şu bir yılda neler kazandığında var da yazar. Şu aksa kazandığı duada var da onun yatırımlara kazanılacak şey yok. Bundan sonra hani fakirmesi böyle başlatıyor. Duanın bir şey yok.
Amin.